Pozdrav ljudi, dobrodošli na ovaj klip. Danas smo nazad i danas imamo jednu veoma zanimljivu igricu koja je upravo izašla, tako da nemam pojma ništa o njoj. Zove se Guesty. I čak je malo ranije izašla, trebala je da izađe za pola sata, ali sad je izašla. Pa ajmo da pogledamo. Ajmo da pogledamo šta se radi u ovoj igrici. Ja bukvalno ne znam ništa o njoj. I sve ćemo upravo saznati, tako da idemo. Izgleda veoma zanimljivo i čuo sam da je nešto kao Piggy, onako kao Piggy Murder Mystery otprilike. Evo piše, inspirisani su od Piggy i Murder Mystery 2. Ok, idemo onda. Ok, ovo će da bude ludo i ja sam upravo jedan od prvih koji igraju ovu igricu. Pa prvih 5000 ljudi. Dobro, i to je nešto. Zato što igrica će da ima verovatno bilion ljudi, tako da poprilično dobro. Ok. Kao što vidim, ovdje ima mnogo stvari. I ovo ovdje desno me jako podsjeća na Murder Mystery 2. U stvari mnogo toga me podsjeća na Murder Mystery 2. A da pogledamo, znači level 1 sam. Mogu da play, ok, Guesty, zanimljivo inventory. Da, ovo je bukvalno kao Murder Mystery 2 skoro. Guesty, girl Guesty, aha, ok. Default trap, ok. You need a radio game pass to use radio, get now, ok. To je 399 robuksa, ok. Vidjet ću za to, ako mi se bude svidjela igrica. Ovo je bukvalno Murder Mystery 2. Neću da kažem da su sve prekopirali, ali vrate, sve su prekopirali. Dobro, nisu, ovo je njihovo originalno, ali jako podsjeća na Murder Mystery 2. Imamo Rainbow Crate, imamo ove... Imamo kao nešto Smaller Trap, Round House, Ice Shard, Waffle Blaster 9000, neki radija kako, ok. Evil Roblox Bundle. Stani, jel to Roblox zlikovac u ovoj igrici? Oh my god, ovo mi se jako sviđa. Godly Effect, Godly Skin, Godly Knife. Oh my god, ovo će da bude jako cool. Stani. Special Crate 1, Rainbow Crate, Skin Crate 1, YouTube Crate 1, YouTube Crate 2. Traps, Smaller Trap, Bigger Trap, Spin Trap, Glue Trap, Ice Trap, Confusion Trap i Fire Trap. Kao što vidim imaju neke YouTube stvari, verovatno su dodali YouTubere ovde. Bilo bi jako cool da sam ja jedan od njih, ali verovatno nisam naravno. Ali dobro da vidimo, ovdje ima Ice Shard, Painter, Tree Stump, ok. Ok, ovdje ima mnogo stvari. Emotes. Vidimo, za sve ovo treba coins. Kako da dobijem coins uopšte? Ne znam, idemo samo play valjda i vidjet ćemo. Stani, Light VIP. 450 robuksa je Light Bundle. Nice. Što se tu dobije tačno? Ne znam što se dobije, ali nije bitno. Idemo sada play. Ok. Oh my god, Guesty. Guesty, no. No, Guesty. Guesty. Zašto? Ne, zašto si me zaključao? Oh my god. Ok, to je bilo cool. A sad ako odem play, mogu spectating, ok. Koji je ovaj bacon hair? Ej, ovaj lik je vjerovatno dead uskoro. Nice. Idemo opet play. Ok, sad ima konačno više ljudi, moramo da pobegnemo ovu rundu, jer bukvalno, znate, imamo da pobegnemo ili da budemo Guesty.
Okay, come on. Okay, chapter 1. Dobro. Okay. To je zanimljivo. This round you are guesty. Yes. Hoću da budem guesty. Oh my god. Oh my god. Oh my god, ovo je cool. Ovo je cool. You're guesty. The innocents have 30 seconds. Okay. Touch players to catch them. Use traps to stop players from running away. Okay. Okay, tu smo. Idemo ovamo. Okay, imamo coin ovde. Vatnu u Budorovu. Oh, evo ga, evo ga, evo ga. 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 Evo ga. Okay, 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 okay. Tako igraš, tako igraš, tako igraš. I'm confused. Pink door? Pa gde je sad pink door? Alo, bre, gde si? Ja nemam pojma gde je išta. Tu je green. A gde je ovaj lik? Ok, znate šta ljudi? Ja ću ovdje završiti ovaj klip. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, upite like, share, subscribe i uključite to zvonce da možete da dobijete notifikacije kada snimim neki novi zanimljivi klip. A do tada mi se vidimo. U stvari...